MCA wa kushtulia kombe kama hii. Na tutule ingine tena. Asante. Chinga kyo mwancho muligiria etimu ya Rianyachuba nigo yayikorete etimu ya Kegamire chigolibere aseyemo asege kombe kyo kyagoseretwe lituko lya igoro na koyeire timu ya Rianyachuba gososeri baga lya gatatu mage timu eri ya Nyaguku yayirete libaga lya kabere asekemne kyo kyaliganetwe nomo MCA Thomas Obaraba gosoria wega babwatani ase gosoria yose tournament yo niko bamwirana timu MCA yo Thomas Obaraba ngambye mono aso kwaligania tournament yo anene kuligelinga ngosirale chigosori ase award yo nabo yoko basaba aba MCA na baraibonsi kuligelia goseko bwatia amabarato aye Thomas Obare aso gotsira chigosori anapiga pale najivunia kwa mwana Rianyachuba kwa sababu hii ndio timu peke yake. Hata basi Boitangazo ilitumia majunia zake, hakuna watu wenye nitafuta, na ilitumia underage, nao underage tumepiga zoezi alafu ndio tukatengeneza timu yetu. Rianyachuba kwanza coach wetu mimi nampiga kifua mbele. Mheshimiwa na rero ngambi ya mana asogo karake ya kambe gega korosio batende bana baba kasa bikinde ya Maria yoko tindi bacha banyako butega kiwe gali baba kigakora obo. Mheshimiwa tora mutabiga una ashe gata tigera gaiga nanda gendera kurugai arafu nande atakero na boro tongo chibribya to mina ne biti kisali gite ne kigeta maja kor kurese ge yaro na chata me koro she drene chirura ya maja utagite alafu na ate matu ale jima ya mai gona to agiro mobira chora ba ge ya koro she jima ya matu ake no